ninjirire noneshe nakubaza ikintu kimwe nsigaye mbona utanyikoza ntushaka kumvugisha neza nijyaye kosa noba naragukoreye ryotuma utagishaka kumbona basi je ndakuvugisha neza n'ukuri nuko je ndakuvugisha neza ahubwo basi sinzi impamvu sinzi nkawe kweli je ndakuvugisha cyegenze ukuri gerageze kuraba nzambona umenga nta rukundo mfitiye kubera urukundo rw'abasheri n'abashushu ntabwo ari ukuruba rumeze mushaka ndabikwereke gute nene sindabikwereke ushaka ndabikwereke gute ukunda atari ushaka ndabikwereke gute none urukundo rw'abasheri n'abashushu usanga harimo twakeya utubizu inkora hamwe mbabara nanjye nkora ngerageza nkora kuryama rega izina ni ryo muntu rega nicyo ndakwitaho sinzi impamvu utabibona ushaka ndakwitaho ukundi ukuntu basi kurenza ukunda ndakwitaho none ni basi urabona ikintu kigaragaza bavuga ati urukundo rujaho rushaka kandi kuba naragukunze sinibaza ko ryoba ari ikosa kandi impamvu iyo ntangwe ndabikubwira ati rero ukuntu mba numva ashaka twogenza ibintu mbashaka unkoreko nanjye nkore kuri cya cyamwe basi ndakijegetse n'umunsi wari iyo ndabivuze gusa ibyo bica bituma urakara kweli je ndakwitaho nta kintu na kimwe nagukorera ushaka ndakwitaho gusumba ukwihe ibyo ndagukorera nkubwira ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu ataba akubwira raba twari twicaranye uciye uhaguruka wivumbura kubera gukora ku cyamwe ni ikosa oya ntabwo ari kosa urumva ibyo ntabwo ari kosa ni kuba nitwa Ruryamashashi babimpore kweli basi umve nkubwire je ndakwitaho amba utabibona je ibyo ntabwo ntacyo bimbwira urumva nukuri je basi hakoze umbabariza umutima mbwira ijambo rimwe gusa ati je nukuri ntabwo ndagukunda je ntabwo ndagukunda je narabibona ariko gusa kimwe gusa nuko ntabafise ubushobozi nyene bwo kuba no kubwira nabi canke ngo ngire utari ivyo bintu birambabaza sana harura ndi umuhungu narakwitangiye ndakunda ko ndagukunda ndaguha umutima wanje wose ariko we ntagushaka kubona mbe ni kubera iki nta magambo mvuga meza aryoshe mbe amajambo meza y'urukundo asa gute canke hokorwa iki kugira ukunda umuntu basi basi buri gihe urambwira ngo sinkwitayeho kandi je ndakwitayeho urumva urambwira ngo ntabwo nkwitayeho ushaka ndakwitaho ugusumba ibyo bintu basi wowe ushaka je mbere numva bimaze no kundambira numva bimaze kundakaza ikintu kimwe gusa mbona nuko wumva ni imbere ukuva iruhande gusa sibyo ushaka aho kuva ibyo ndagiye sinagusuzera imbere guma wicaye ngaho bifashe bimeze neza komera amakuru ni meza niko umuntu ushavuye habaye reka cyari kamwe mwese hari ibintu byangoye byinshi ibiki byakugoye mu mubiri si heza mukuri kurarya amakuru eka hose numva byanze basi sheni kwije ndagukunda pe ne basi bokubukwi basi je basi je numva none kwitangira buriya niko ndagukunda pe yewe kubesha byo musigaye mubizi we mu byukuri utabesha wonyitangira oya naga kubesha je no kwitangira n'ukuri numva ndagukunda konyene n'ukuri menga ndakubese no amaje n'ukuri pe nuko ndagukunda numva no kwitangira pe kubesha byo murabizi none n'iki cyo kuba kugira ngo ndyoherwe kama basi nyene ndagukunda pe nyine hako nokubura nopfa n'ukuri je ndagukunda pe je ndagukunda uranka yego n'ukuri sha ko numva ibibazo nari mfise bihezera nuko basi je ndagukunda n'ukuri
mama none ko numva umenga nshatse kwinjira igeto ndabigira ahubwo wowe nirabe ukoresha umwanya wowe mbega ko nta prudence naguze ibo kikihomba peti wangwana ewana turi kumwe na Abilo Kometier rya mashasha masugura kicuna kabongi hamwe na Sandra Oji Smith nyina w'abana batanu hamwe na Swingi Pespo Merase Karase Ruwete mwamubonye man uwo kumwanimo ngo ni mubi nawe so guys ntimube ngo twari mu bindi ntago twamye turashira n'isoni ni Ryari TV Sige gasoni. eka ni mama bari tari ndabikira wera Nesoni wino wicare ngaho. ivyo byakuraba none nawe nuvyikinane byakuraba mama nene nawe birakuraba iyo ni sugi yahega mu Nimburi sugi rabitubwira kigende sugi kabifata. Aparata kutupimira. je ndabapimira man Ashara gupima. sindiro rya mashashe none mujya ngo wicare Ingo wicare mugende. yani murekuza murahanzonga mukubu sugi y'ubu kamana muntu biba pakira ku mamoto bajyana muri takata hama ngo ni sugi Ariko akantu garuke ko ni horoziwe. Ntajana ubwiwawe ajana ubwiwewe. Aza kugutera. we mbona harabujanye n'inyungu harati Mwana ntabyibona none. Ziri inyungu z'igitanda. Ibaze. izumutahe nazo neza Izi ni inyungu z'igitanda. wamize imitahe Imitani ziraboneka. izoboneka cyari kumbona washaje kiri muto Yo peti. Hari abambona bagashiduka. Nta makuru ufise. umukecuru nk'aba hari abantu bamubona bagashika Ewe. Ha. ibipfamutima byihakira Wowe ufise amakuru wewe. uvuze rero ati ni urumogi rubatuma urumogi rubatuma nk'umuntu bapfa kudandabirana k'uwo mukecuru Umviriza umukecuru ni nyoko wawe. ujya wowe biraboneka Nyoko ni we mukecuru umaze usanga kugira nabwiwe igisoro n'ubwiwe kingana. bwaragiye kw'intinari. Nimba nta makuru ufise. ewe ntinari nawe urayifise simbona no kumunwa ikuri Nta makuru ufise mani. Ntari nayo uzopfa unarose. nayo nzopfa ndose ariko wowe urayararanuka ntayiriko Imbeya. ikarata ya prudence aheruka kuza kungurira ko Ni kuvuga imwe zitandatu. Nizo mbizi. wamuvyewe je mbona ibyawe biriko birangora naye nje kuguhanura ariko ntacyo ndagufashije Genda niwo ushatse aho kurondera umugore washatse. raba izo nyungu zawe ziriko ziranagusa Hewe urumva iki nicyo narondeye. wakirondeye cyagwara kuronde rujya ruwo wisoba atarabeshera umwana sinokabeshera umwana cyane byakugora Yangoye. ko ntacyo nokufasha wewe we nkuri impuzu wene wanazikuriye radio ariko umunsi utazi zozimpa ubu saba ukumiye nawe bwagumiye ko simbona n'umushatsi wagusigiye ko ubu saba ukumiye ko nta makuru ufise ntajya amakuru ufise amakuru nta makuru ufise nayo afise iyo wagera mu rugero jewe ngezeko uca wicara utekereza urugero rwariko kwiri kuko udandaza yo butike